Living damping mungkin ya kita chapter 3 riwayat from verse 1 to 9. Teks kita Homo chapter 3 from verse 1 to 9. Nanda ni kweliche bana kama kwao. Tena na asali mfwangi kana balena. Kore awina le baba kana huko kwa mtu. Bate babiwe kwa wana tela yeshe n'oge bata. Kotini mpulele bulelo abo. Keba le mobile tela ya lena ile ya ngwe kwa le ila kila. Aba le mwe ngono uche ya lena asibyo ya nke ya ulwa bibiri le wa para cha uta le bota agama shi. Uchepi ili mtu wawe ikuta filon. Uchepi wewe ona lebo ya moya obuleta. Lilia Titolete muhimu abanawo ili tebukwa kuona moko wa uchepa abasali baba kaitwa baka aba debo bakulupeki muhimu ile babu gutwa ke banna babona bukasa babe ile akwaho ama alitimwa yena yo le babo bana babawe ele gira rabuti ele tagoiti petika ole tushe Lili na wanna lipilishane lebona leselaure mutadi rekale kia na kujana bete swali tigo uneneke babu lishe leselare lebona ili baki babu kwa bya niwa ya kupopi oli tapelo tale na ziko shikiko imuka banu akopolo iti kamukaralena lekwela ne bukuku na ne bana babu lena lebe babu nolo le babu Lesekela leseka bobe ka bobe le kapa ka lekapa wale namo kwa aibe go tshibopatsa le tsela gore ke tsona se le bile di kwego tsona gore le kele be ba go tlotla go kwa ya tshibopatsa. Amen. Wena wa masumbulo ke matimba tatana go sa kona ka ena kuma riti Wana lu matumbulo ke tuwa ni msawa. Ini kan pun bekas sudah spesial macam patatan ada mana buana ini nama baik kawena spesial macam patatan ada hari pun soalnya spesial boleh sih apa nak jalan semua ini. Dan cuma lapor kita di jalan spesial selalu tapi bukan itu ilam tadi yang mampu melakukan spesial macam patatan buana kita tampil kita orang kari. Bahasa wis tidak tinggi utama ikawasari ikabana spesial selalu tapi. Kita mereka pun bekas sudah terutama adalah selalu spesial selalu. Aspek harus dapat putih terus terawih. Tapi itu punya sihir imata spesial macam patatan saya irwana utas spesial selalu. Irwana kita sendiri saya nak spesial selalu sebelum. Antara nak puri itu kita spesial macam patatan aku itu dia. Iswana is kalau baru terawih spesial macam patatan ada rupa nakal ikan spesial macam patatan hanya spesial selalu. Ikan apa pada boleh barona, tapi kalau barona tena kambak itu dia bapak itu barona spesial selalu. Dan ini antara sistem semakin batatan tanah orang sihir kita kali terawih kita balas sistem semakin batatan buat kita lupa kita lupa kita lupa aku kalau nak aku nak kerja kita lupa Lalu nak seperti bersama sistem selalu lalu nama bapak itu uri terus terawih nara kata emas ini kemudian apa sudah sistem selalu lupa itu sama timba rawat ini profesional mereka ini bapak semua dikasih aman amen itu ada ini kamu dihitung dari masyarakat itu amen jadinya masih dipikir ini review hukum kalau salah rawali orang pemerintah apa yang boleh lalu selawat keren amen Kristen di Binggano rabon sana di sana nanti ini if I'm not mistaken itu boleh lah itu Kristen Usate aveli li filole asat arapele molona ane ali khavele li filole ane ati mukho umubuti ukhatha mudimbe le baba mudimore sera poteka ditevi usate rumo ditevi because lengila mudimole yang dipasing li paru te evange baba dumelang li bapolwe tumuli ni namre na jiyo ane lisele silikau baru katu tu sesigili lai tinto dan sera li baba mudimba poteka ditevi itu kita di tuku temo wa mudimu sante ulu teto and then rata-rata boleh lagi kai ma yauri baba timur satu kondang yang kerete i sate ini tu different di wilayah di Pati suri au kau mana mudimu kira na amana di bahasa mili wana biar menjauh itu di bahasa mili amen dan wana mesti chapter ini lawan ini kinya kan no sela pilihannya ni kai
the correct conduct, the correct attitude and outlook of a true Christian. That's the democrat attitude ya haye le maitshwaro a be ka teng o ya ka mamano. Amen. Then mona re bagile le ngwalo le le kulela le tsobulela ka batsadi and then le tsela pele le kulela le ka bana. Amen. No, una le ka tsela e ba bang dimo mo Christ mo profeto le la tabia as long as mo tsatsi le mo lipasi atile ka tsalo ya mali papa ba bang dimo e no ba exist pila because re sa tlhoka tsalo sisa and then re dira mo le moya wa modimo. Amen. Re ya mo la moya wa modimo o change our conduct. Re kono tsamaya ya ka teng mo dimanya ka mo re tsamaya ka teng. Ya mo la re ba dile le ngwalo le we la mo re lena batsadi ba utlwa bana ba lena mo dilong ka moka o sena le tsile le bolelwana era e bona ba bone mediro ya le mebotsi ya go ifa o ka re ba yona proof from verse 1 le lena batsadi utlwa ke bana ba lena o le go ina le ba na go kwa le ntho ba ke ba buiwe ka go bona tsela e e go ke batsadi go tsile le bolelwago ke ba le mo ile tsela ya lena ile ya go boipana go ila China aba le mo go re tshedi ya lena ba tlo ya nke ya mo makatile lo an pobre la aba le mo go tshedi ba lena a ba ka monte. Amen. I do tshedi a go into tshedi ba ka mo ha ya no the correct attitude ba tlo ke mo ya mo Christ o sa tsale le ba ni de ina duty. Amen. Biblia ya rebolta ke rata le kgotsa mo profeta mo a wela de ba Christ o ta bona ka mediro ya bona. Ale ba ya go nipela ka dipulelo kgotsa ditande ito kgotsa mo arabe ke ba tswa shiri di ba di wa bona ke ba Christ ba tswa ba bona hale ka mediro ya bona. Yeno Biblia ye le fa le ba tswa di magre ya tswa re mo profeta o re rutilo mo ka go representa kere ya and then le fa le ali sibo ba mo di musari a tshedi ka dilo tsa ka montle o tshepa ka bohare o sena le tsile le bolelwa mo re ba tswa bona mediro ya haela e mefutsi ba se ba go ka yona. Amen. Ba ba tim a o thuso re tlotsa mare ba kela batho gospel and then mo la rena tsa ikhi ba aba bone mo Kriste o ya ka mediro ya o la ka ne ke mo Kriste. Amen. Ga mo ko le a go tshepi ba bona a mo tshepi ba motsadi a e ba ka hare ora runa le a le Biblia ya ruta na le bukwa ka ntle na le bukwa ka ha ya and then re ya tsiba mo tswaka ntle mo tlhokomela thata re tsela go mafika re mo tlhapisa mara se botlhoka o na le mo tswaka hare o yena re sa tere bona re o na le dilo tse di mo tshwanetse mo re tleng a fitwe ka tsona and then le tsela mo di. Amen. And then le tsela mo di maybe di kile ba no bibli kono ke sa the outlook of a true believer mo to kono mona ka mediro ya o la ka ne ke mo Kriste ka mo a tsere ka teng because yena maphilo ba go taba go amana le tsela mo di. Ya ne bro ba ba la mola ire tsela tse ka yona bro o uchepi ile motho wa go ikuta ilong uchepi go sa bona le go ya moya o boleta le ya. Amen. So ba don't be devil ile uchepa ile ba motho yo ana le boleta le ha. Amen. Re ya tsiba ile le la ka motho ile mo Kriste ke motho a ile a utlwa le tsela modimo. And then Abumela, and then Aba Adia, Sina, Unyaka Polo, Elite Abayatano Sisa, and Asala Sisa, Baby Lay, Promise, Unale, Mudimara Promising Sona, every Bumel, and then follow the money like the state, so the two far, whom they say Mudimar City on a Timoyo Halela. Amen. The name Moyo Halela would deliver of the Bukona or Nawaka, and Usiata. And Usiata would be same Mudimana Kabu and Usidire. Auti irika o direla mukimu peba kwa yawa mukimu profeta wale aruman peta those fruit moe. This fruit ba ba bi Biblia le buchepi ba moto aile buchepi ba ka hari o butaona la ubutaona le kule buchepi ba ka ina duty ereblela kona ba what over a Christian mo wa mudima u ta mo wena unsa that nature ya khale and then nature ya mudimu iba ho. Amen. Biblia ya mudimu ke lerato go se ba mo rapela Biblia ya mudimu ke lerato ke le rena sa di rata and Biblia ya mudimu ke moya and go se ba mo rapela sa mo rapela ka ni ti ka mo. Amen. And tell mo wa mudimu mana ba na mudimu au ko no re ka tara ka sa mudimu. Amen. You know le mwana ba dalla ke ala go sa ba mudimu a ke mo profita wa go le la mo message mo are the Christian, the true Christian. A correct attitude.
and the outlook of the true believers. Capital truth tabo. Amen. Le malala Galatians chapter 5 la bulela. Ye musfata la para democracy. Kite di chini te wana wakona mumbona gato. Bibele mchechi iskaba muswaka mte. Aidu muswaka hari. Yo ata onali. Amen. And the Bibele asalu sa mchechi waka mte kisela kisi lo te ukare bato waba jiri focus at too much more and then really barakana unali muswaka mohari. Sila bro ye kolo na luwani na Galatians chapter 5. Reconnaître the truth that a true Christian. The same way we do our official utisisa por maselo bato referir por check for people check go mudim abuja tabu rupe ona mu mare nari. Akere dele yere basari ma check kamo hare usna linjile limulelo am. Uribana babo na dia bali bawo kana ukatse sibati babo ne kami juri yabo na emibu. Amen. And mo bibile ibulela baba ibulela lere ina dele kama ko ti wakra. Yeah. Arno tamasela kulela bakuri na rwa krest aba bonita our conduct or kan mikir na rwa krest. Amen. Bana project ni ku bro sala dai sakapa. Ani ko ke bala ka mo kawo yema kamo ya to na tele ra ko ni tabo le mo lawo ko ke ni pilu le mo to le mo no le ko te o le mo leka le wi Bantu mtu dilote asibilote wana oka dikona nka tsalo irisigen ka ona mo lipasi. That's why Bibele ye tsalo Timothy di. Gano ye tsalo Timothy ngeke ka tsalo tsalo tsisa. Ya. Gano dilote mo produta wa bel ave mo wa di mo tiga wa ya ka wo mo wena. Dilote to na ya ti manifesta mo wena. Ka budimo because timu ai tsale wena yo akila ngani timu dimo ka ti yo akila ka for wa bel arai tsale na yo akila. You are feeling come on a prestige. Amen. You know, this on the care of the something people now and about the moment they want to give your area to see second come team. Don't know the people one of them on that Yamona. So sometimes the Rema won't give what you can and then when I'm watching over to this team. Yeah. So Mukrek Muprofet Waplen are what you are a born against Christian one of them. Tuya wana uidira he ulibela yo conduct ulibela we ali kilamu. Amen. So mali uidira ari you get into God's way and you watching every believer watching his life with God's way. Yeah. Because of the no ukifile mo position ya uyeni wana uyeni kali kilamu demo. Scripture tell us Matthew chapter 4 verse 4 ya peta la mo na mrena Yesu wa kulela aruma kiluru mo fa kilisela ka jicho. Amen. Ukila kama nzao wote. Asam. Dan begitu lakini istilah mulai ai conduct yang mutrese wala mutrese ukila kama njao asam nulubumo mudi. Dasa ulu chopa wa rauta hadi upela wo mulela hadi apa Mbhombi batanga mubili ba a true Christian read the Bible and pray. Amen. O bala Biblia mwana mudimu yana kasidi wata ukulela yona and then moyo mukeza uteka over mo wena and then dilote bro hadi bala mala best imombo kutenya wakalatia. Getting manifest more and as a true Christian. Amen. I think you look at it, I will put you to the really right. Yeah. So that's cool. You want to do. Utokun taka my own mudimu utile more. Jadi my own sila mudimu linya ka ba festival something about the pushing ta wala ta. Really sila mudimu taka mudimu la banya mule la mu ari. Sila mudimu ka ko le katin. Li bibi ya khalo te tor li inspire ka moyo halela. Tapi mudimu na risi lo se akhalan kawe na mana mudimu santu usi or mudimu ura ilora ka manta mame suti usubulu. Ne dia na bayar na itena ke. Rito bonta na tawayari. A true Christian, a born again Christian. Usante akhavele wota mudi. That's why mudimu ari baki baratan ya wallahi ya waton. And kita di koto naga no sano livela kaya the correct attitude and the outlook of the true believer. So Prophet are every born again Christian. What are promotia posinya hai? We don't tell when I giran batom dim I watching this life with God's way. And apono bonor kan ni to kiloma hai bolai na apli lim kilamudi. So when we giran to sat ubonor wena ilai na apli lim kilamudi. Wana mudimu ya atiwa posina ya anuta mai upload aya kwa likwa utiwa uyema moli pilo lele dila utiwa yana si atieme tim uyeme tipela mudi amen dan mo profita wa bulan arema wa mdim utile dile se di komoti manifesta mo wena hoi go te to li dela ko to li dela mo te to li dela ko li dila mudi kana so kana den dila mudi mo leta bali bere kana no wena ko san ubelete ina suchi argoele moyo na bro istor ne ki wa kala te moya na ko ngalo ngela la na festival da
chapter 3 o continue o ile lona on ile ba le verse 4 le le lona from verse 5 itona ke modimo a bona o ile ke go kuona mo kwa o chepa ba ba tsani ba kgetwa ba ga ba le go ba go lefetse modimo ile ba go butso ke ba nna ba go ile ke bona o chepi ba ba tsani ba khale ba le ba go lefetse modimo amen ile ba go butso ke ba nna ba go re na ke ba ga go ka re le mo wa Christ ba ba mo re tshware le ba go sha di Christ and a go tsa bya Christ ba go mo ka le la ga ye a fita le la a re se di sauri le sauri a tsa loka o khawana le tsona because modimo o nyaka a totya phutho ya hae ba ba e is na go amen e amana le le la hae e khona mo subject mo yena bible ye ba tsari ba khale ba ne ile ba go sha ke mo ke ba na ba bona pero le rena ya re ka mapoti wa Christ ba ba bimre tshware le ka go sha ke yena Christ ka sibi de la pele ka verse 6 mo ka ba be ile ya kwa Abraham a ke mo wa yena yo le ba go bana ba gawe ke le dira ga bo ke tsa bo ipitse ka o le tushi ye ba ba bo ipitse ka ba tushi tang because the year we can go ma thomo ku bo ita mo di ya bana verse 7 ile na bana ipitse ale le bona le se ba mo le misali ka re dia na se ya na se so ni ke wo ne le ki ba bile mo ipulela le bana ye le na bana le philisa le ba tsari o le go musali ke tsana se se boleta si nyaka munene ke amen ba o ishene tsela le bona ile ba ki ba go kwa nyo ya bophelo o ile ka pele ka le nang sikoshi di temo ka ba ba go pulo amen ya no la bona re tla Christian ba ba mo tsante le tike mo kai why tolo mo athoma ambulela ka ba sa then a abulela teng le ka bana ora re le tsamo ke mo le mo kere ke ya ba khetwa idumela se kereke ya ba khetora ipo ba ka diteng le di tang di dumela selo se se amen e se le ya bru unene ka mola ke tsa kopana ya bru le se ka then ita kopana le ke ya brata maluka ka mo e di kopana di koma kereke ya ba kheto ya ene di koma kereke ya ba kheto ya mo bru di mustopile mona mo verse 8 you find that ye all of one mind eri kopana ba ba di riba mind o motigi that's why scripture says mo ya bulela me berta ka re bana se seri anke mind o no li mo Christ o no ri ya le ma to no ba mo Christ o ba mo ri na ba ba bi o ira la ba ba dile verse be ne bona ya bulela be ye bulela ka taba ya ore ke likewise yeah the very them according to the knowledge giving honor into the world as unto the weaker vessels and as being here together of grace of life that your prayer be not hindered. He va rompi mo thoma ba le go ga le ka mona pe le rapela di khatse ya lina ai ko mo ta ha ile di mo mara ye ko pa na ba ba di mo iba le pele te vese la pro ke mo ka ba ku le ti ka mo ka le ka le kwa ene ko ku na ta le ba na ba bu le na le ba mo no le go le go ye ko pa na ba ba di mo ba ba pilo ro ka re ba o le one mind re kwela me botsuko re ratana ona e rapela a ona selo se se ka hindang our prayer o ya umudi beno le rato le ba mpe le tua di ma di le di kopana ka lona and then di ka di tsakana di ra kereke ya modimo e khetso ora kereke e yona e tshwanetse ta mai ka popolo e ti e ratana and then di kwela me botsuko because ona le di consequences tse di ba mona ba mpe le ka kopana le ba modimo wa kra ona le di fellowship between mo mare na re sa ko krea le tene la krea le tene ke ya modimo e ka tsomo mo beno di lo teka mo ka ba no di hindara di thapelo tsa re na mare di ba ba tsela ya mani ba ya mana modimo ya phila ka yo ka mo kre o re modimo ke le rato ka bana ka ba modimo ka mo a re rata me da sa bibele ba kwa to ba ya mo le na le ba ka bibele ya mo le na ye le na le ka ratana le pa le le to ba le na le ba ka amen e ba la vet na ne la wi le le Kita le pega ubi ka ubi, ile kapa ka le kapa. La buka mukreste ba ba pi mahali pesi ubi ka ubi. Mukreste hali pesi le chapa ka le chapa. Mukreste hai titele. Mo mwe biblia re santa limpo. Ene hii santa limpo mo profeta ile na wa armala ile ba ka pita buka tiang ni chayampu. Kimo ba ka pan pan ba ba bito ba ba muti. Mo profeta ile ko khota ta ya re ko ba ba muti ikono ko fita
right ya yona a di tloele di-right tsa yona Mbhombi e no tswela motho a ire ka mokgwa inyakang ka yona wa tshwantsha ditlha ka modimo gore wa bona le boya bona ba yona a ena taba wena wa tla wa ikuta yona e no dimalela wa ira wena ka mokgwa inyakang jalo le mokreste tshwantse a fitlhe mo khoising e la batho ba modimo ya re he le batho ba modimo re be ba utlwelana botlhoko re sekera le fetsa bobe ka bobe le tlhapa ka letlhapa dilo tse ka moka di isa kae ba modimo di kgona go bontsha re gore moprofeta o na le maorelang statement sa re in whatever situation re kopanang le yone a re conducting go ya ka Christ ka civil Christ a re tsabe ra letsetsa bobe ka bobe le tlhapa ka letlhapa beno mo ba ba dimre sa he le ba ba taba e khona la pela e Christ a fitile mo re le moprofeta o bolela something sa re the Christians are known by their fruit of the Holy Spirit life kitela bro le sifali ba le mo la teng ya ba salati those fruit manifest themselves through Christ. Every born again Christian, when it really gets into the world, watches his life with God's word, and he realizes that he lines up with every bit of it. He are not to talk about the trouble of the sea. It's not worried about every thing or jumping there and there. And it's not like a bottle store, but economic a true Christian, he or she, their heart is true. So their heart is true. Intention is true. And his alternatives are right. And he knows he or she lines up with the word of God. And hell cannot stand before him. Because more the things of the world. And then he facility conduct because because we are not democrat. Then I am more between a true belief. I don't protect the fact that about the proof this Harusawa. Yeah, you are going to make it about more ultimate believers, more true believer. But a true believer has to continue as something. I share it at the Lotte but when I make believe that one of people open a look over and so what is open a look over. Mario Anna nature with him, we hear my friend when you drink them with him. The one of him up to receive and not him whatever enough, he would check by I can check back among them. He would check back. He will talk about the correct attitude and outlook of a true believer. Malova, the continue more than when I a conduct the something very Kabuti. Arakali film now require Maya Maria Udimuli facility, let's program with him Aurela Larry. Rabara Aurela Lika Tavaya, a dressing cordial, a true faith, and Musa Paribia. Lutere Guru Havalan, our opening script, Samulaka Blela, or Musadu Santa Paribia, Ascaparabia, because he conducts everything I believe the outlook of a true Christian. Recano Wella Moyana Bivina, Mona Brokubale, verse 3. Verse 3. Yona chapter 3 ila verse 3. Aba lemo ga mo le check ga le na asiko ya nte ya ulo wa liri lo wa para kama huta le bota ya mashi. Ona le good conduct ya meyo wa democrat. Le check ba ha ya ase ulo amirere wa para ka ta ba mashi. Ribile rabara ko kanya na tin munya na sa pendro abule na ka e code of conduct ya dressing conduct ya sister yo adumela mudimo ka TV rabara abule la sister yo adumela mudimo ka butamu. There's no way of a crowd of any kind, no shorts, no low cut hair, no shirts, and no garment that is so ka para to one listen to one say after apparently sister wa adumela mudimo sini kamu di mana ama mwili usigore katuma na mudim usante mwana mudim apa reka te e luke ti bebele ye ba apa reka ya kam ko luke te mur bitti la ya ba rapi wasante ba apa reka kwa o rabara bonsa ni kauri mwana mudim ape ti ni manala evele apa re manala abite iki and evele mwana mudim kan the outlook a sister apa re li sabuti ba ke hayi because
bana moprofita wa rena a re se na le impact e nngwe se dirang mo bophelong ba motho e ka ba spiritual e be physical jalo tse dingwe tsa teng physical ngwana modimo se na le effect ya wena o ka lwana mara wena o sa tsebe wa lwana because se change le movement wa hao re tla no bala lengwalo le ka modimo sa le a lebala go morao na Isaiah chapter 3 we thole mo verse 16 ba ba bin ka addressing code ya go Christ the outlook of the true Christian o ka ba la Isaiah chapter 3 go wa thoma mo 16 and then re ke ba because na go here ka di ba ka fela re go tsara sa di mangwalo ba ba kana na re milao ya motho kan mo da e milao ya modimo ke ka tse ngwana modimo a bone o ipona za ka teng ngwana modimo he tsa mo go brata is a must go sa to apare a head e go 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 peleletsing no short no black top or head hard because it's the outlook of a true Christian. So that's what we're going to read Isaiah chapter 3 from verse 16. Amen. Luego nando en la boca, la venga Dios, kao va a ver cancha, va a ver milan, va mato, dale rata sinaka. Baskriya ni siri jama utu yena buwa bote na brevi bao basio toba miriri ya chiko chatu atababu morena utoba ka uba tuuja iti ila amen But it's a long thing to mchango buwa bote utoba amowa ucheti jama seka nini kwa matao lema miti lema mina alipede lema sega amago lema shila alikromo nilingangani chama utu niliketwa niliyabucheti nilibyana jalikolo nilitato likipala mwana lema mina alingo nilikamo chaminyanya lema sela nilikolo muto niliponi lemashila aboleka lelithetsemana lilikubo bakenza sikolo waka malari bakenza muluka waka legala bakenza lesi waka lepata bakenza shila namasaka waka lekhereka bakenza kusoro waka mabali batho ba gago ba tlotekeola dilerumo Magale bagago ba to fela khabalo ke khoro tsa gago di tlo golola dela o to bula o le dikopi ba tsene. Amen. Pero mo le tinya ka ta ba ye re ke re khotile ba lo ya re no we of him no speaking of fingernails and no fake fingernails. I don't know if bro I bala for like Thomas bala verse 16 bro to 17. Luego nando en la otra saber cuestión que va a tener cancha para va a venir la atala ta mato bare rehata sunata ki amu to a pelu wat hai ni and ya kama are na hata sunata and then atama ya ke a ku ilan mela bro ba venir mila bibili yir basta ba peli ba chete ha be Mche kwa kwan aibe mutwaka hariyo asa one amin. Jano maraba bai baka dido se lutu le pun aiba la ko maten lombo verse 26 ure la rimba Mbhombi. Kinte yenda na ko wer kala ko tawa tore bidu la mukim arasa ngalo le ignore mukim aka kalona war la ya war sona ba bi mo maselo riskai ko na ka mon yeli. Amen. Asa bala verse 26 la tore selfie te mo le walo le and then go and up to figure out the correct attitude and the outlook of a true believer. The correct allow to go Udumula uri fupi pasili. Mo taba mo ya ona yo kunara le jila mudimu mwana mudimu utadula uli le shupi mo le pasili. Ka ignora le jila mu ya ye mudimu ari basai babura peli aba pare kam ko ba ka pare kam ko li bana babura peli aba pare kam ko ba ka pare kam ko ba mudimu resate tu mapelo mpes nya dem kore our appearance it's something it means our personal appearance it's something it katam mudimu kana bututu. Dan wewe wana matubaza kono kata mudimitis because basanya go kata ni party stage yang bakal takeba. Mo wewe kaiti ya ila Afrika tabaya ya wa para hili mwana mudim. Yikano bisse bali church or there literally to maratin. Amen. Agir na go when they take up la room. Yeah. And then only bizur to
by church order. So silo se Modimo a bolelang ka tsona a khala bana Modimo a re a good correct country in outlook ya mokrete re santse re khawane le so ya wana Modimo se sengwe se a se dirang bana ba Modimo le dira Modimo le re Modimo a o bitsa o bile ka o be total separate with the things of the world. Amen. That is why wana Modimo ba Modimo a tshwanela gore a ikhate ka the last of the world. Yeah. Una kunya ko ba una le attitude ya o khatha Modimo e tswa mo hara dilo tsa lefatshe re balele mo John chapter 2 verse 16 to 17. First John chapter 2 verse 16 to 17. John chapter 2. Yeah. 16 to 17. You are not able to have tonight. Let's get out of the party. La bona mwa mo ke ba mo kreste ba ba mo di mata ra ka le fasi le ka le fasi ya Bibele ye ba bo temro na Jesu re mona o mo go lokile ye aba a ko rate mo di mo ka pele ya ho ka moka le ka moya le ka kelelo ya ha o ka moka ba mo Bibele ye le ba ba mo di a re sa ba ka dilo tsa le fasi le dilo tsa lona le fasi le tsena pele ka yona go amen ya za to da sa to we tu ka le bona mo ye ye o rata lefatshe le dilo tsa lefatshe le rata la Modimo a le gona mo wena o ba di tsohle ka lefatsheng e le go kganyoba ya nama le kganyoba ya matlho le go phela ka o e go moša la bona ba tsomping e go bona kereke ka mpodi ba ka teng bona go re phela mo yona e lakaletsa go ba le bopila it is because ke na le dikganyego tsa lefatshe amen and Bibele ya tlhalosa dikganyego tsa lefatshe ke eng o na le dikganyego tsa matlho una dikhanyo tsa nama ene wona ga ba a ba sa phila ya ka o dumela mo lentseng la Modimo ba ba phila ka tsela ka dilo tse ba di bona ya le una le the last of the flesh bona Modimo o tonya ka pela wa go paka dilo tsa lefatshe and o tsore mafelo o ka tsonu ka tsa Modimo ya e ba le ka to vete zinding bro no pela ka we go mo ja ga di tlo ka ka we du di tswa le pati o mi le pati ya pela le ona khanyo ya lona ya to ungula ile bona we ya buile yo a dira o ke Modimo a ke bata ba ba Bibele ya bona ye le fasi le dilo tsa lona di a fita maheli le hae la nda Modimo le o kula ka le ona ka ya o tapeli ya me de mo ya di contact tsa ngwana Modimo ba Modimo go se rate le fasi le dilo tsa lona amen ene di dilo tsa le fasi ke Bibele ya sa botsa ile the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of the pride. El profeta abre la boca the lust of money, big things for popularity. Dilote mo kreti yo akila mo le zeng na mo di modia kwa mo yeno. Ya na pela o livela ini dilote di tamunda te mo di mo. So el profeta abre this conduct ya mwana mo di. Agina age different. Agar batu na ko mo pela mo la ka age different. Ugra mo far no man. Bom khala bile sus marbatori tsenya be bona be no ba buli le ba ku face ya u profita wa brand arwa bona aina is different it doesn't matter whether you 20 years or you 70 years se to no wona ni one thing se mo dimar ku thing so na mo ni fasi ko re ke se de mu tibu ye na ka mo ba tilo ka na ta tila mo ni fasi karna bo le na ba ka e so ko e ba ka ru ka no wa boni be ba le ba o pela ba kopana ba ko kwa ba to tsonyo ba boni ba khala le tena le ba ke kulu ba mara mo profita wa ben arre ba ko kim aina 85 I am only here for one thing to serve the Lord, that is all. Whether I'm 20 or I'm 80 years, but I'm here for one thing, to serve the Lord. So in the name of something alina 80 limit that's why mo profita wa blela ya arapela budimo ka o dumela lo tshebore time and distance adiami pilo Modimo. Amen. That is why we are now not him and sabi right patao tia kulusi ka sabia e. Resante remember that some people really about the Modimo fasting or ritual save our purpose is to serve the Lord. That is all. Amen. So you say that you profita wa bela ki bule ti ko masomo yaro. So by a Christian you are a sheep and a sheep for faith is right. So if you want to learn about people who are too much at the right, Marawana Muslim who put it at the right side. And it lets you and let you take away from it all the rights it has.
a kere ya kwa le dibrile e shanta go le pudi mara pudi ngwana modimo ya chika a buya ka mo le ka mo o ka khomitela di right tsa yo mara le ngwana modimo re sa pele to re khono o ba le disconduct ya modimo ba mbi mapelo re sa pele tsile re tlhoka a new birth. That's why the modimo la vela you must be born again. Or modimo wow hapele da o tshwanetse o tsaletsisa ya le tsara ka tswana modimo se se ba mo whatever happens kasi le na tsala ka yo mapelo it's something the way mo protocola whatever happens we have to conduct ourselves in a manner that was the gospel of Jesus Christ. Arabali ni mara na Philippians chapter 1 we from verse 21 to 30. Philippians chapter 1 from verse 21 to 30. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Jesus Christ. Our attitude should be the same as Jesus Christ. Ya, so me mo tendi wan le tewe le ona re kana ipala me ba tshupetse gore me be ona re mara re vale le ona tewe e ntate. Amen. Yona le go ni ba la ba mo. Vale go na o pela ke re site o kwa ke ru. O le o pela o ka teleja. E ga sa mo dilo wa. Ona ba ke pele teng ka o I kaulela so. Kita pala pa wa ke pedi. Inale kulubelo yabo bikoma hiyo vale kinapita vale kitona tezikao pala dole ya kuwe pela udulana ne ndite ko ula kulina kau kulupela mo kitego kau kulupela mo kitego le kitogula agula kile wa ole kile cha pele kama uka aleta ole tale timilu ole weke muechi ole na kile wa bena Ikutota ina ike morele bakrepite je taba kulu ko re pikishale kama kwa onu ke chiwe na meja krepite oreren kaka kile bone ka pike ya emen bro re ke kutumto na kumura ne dinya na mo tumile mo na mo tawa kulu komen ha to na mo tawa kulu mo taba kulu ko re pikishale kama kwa onu ke chiwe na meja krepite na bona de conduct ya mkrete bana mo di mo tawa kulu ore re tshirisa ne ya ka mkhulu ke ting evangelia krete because one of the things que mago amore re a rutse mo o nyaka re wa ile tshirisa ya ka pele e le ko ting evangelia krete ore re ka ke le bone eka tisi kikweta le na le ba moya o ti e mo ga Yesu a ba no di a re kreye le a ka tsi mar a ko riye le ba moya o mutini amen ko na ke ba krete ba mo ko ki re ko pa ka one spirit one faith amen o le mo di mo a re kreye riye ni ka tira le a ka tsi mar a u ko tsar ni na riye ni ka moya o mutini e ba tsa yo That is the Chiapo, who cover and to ever me. The Tina Mole Kao to Baraneti, Bao, Uhaneja, Aganek Bao, Uhaneja, Abona in the road with Krasi, Yabori, Bala Kera, Udena Yaba Krasi, Yapuluto, he down he. Yang bagam ti mo ko pa na ba ba ti mo repila kana ko to se kakukulo eti iri ratana kurego dimu ata akreye liye ni kalindila hayi ari akitati maraki pe ka batale na ko mudimu wa dimu kampo apa kita batare siboto ko ma wena usinana bito wena usukulela ka batale sidelindi sirle lishatale wele lu mo pela ka mudimu dan tasa ile e truque que mo profito wela our thought must be true kana ko to Rekabe la pena ka to ona ana go bi ka kinane la mane tumu ai ka ke my thought is true kana ko to dan arte le ke ka ona apu veste pro vale ka ba kala ta trete ko vale ki hipe ka kawe iti ya o mundu la tela ile kawe ya o tai ko ka ba kala ma mwana mo ke mo tsate a dumela ga ile wa trete to tai si wa ka ba kala
And every time so ngwana Modimo ke ya go lokisetsa o ya go homeni ka Modimo. So kita kile ngwana Modimo a tshwantse a phile ka teng go bona pele ba Modimo a se mo tsane re ba le situation. Ke mo ke le mo re kopana le ditaiseo and Modimo hona mo wa re trainer o re lo pita mo yena a le mo. Re ta tsila ba bana Nirvana chapter 1 bro. Tsila mo chapter 2 over verse 5. Wala mo wa pili. Kokono ye isale ke mo ba mo lena yo ile ko tsere. Bana bona mo tsere ba ba mo tsate mo tsere ana good conduct ya di tsira mo kokono ni mo tsere e tsante ile mo ye. Amen. Krista kana go to se ina ne lukira ashankela Modimo. Amen. Ki khulu ki yona pe ko tsere company ka ona mo ripase. That's why we process the age. The only one thing saving so number we save God. That's why we do one of them. I don't know if there is a when we have to go out this year. Put it on put your 8 or not put your 8 but we never tell us that we are not come very hard to make a thing behind. So whatever happens, conduct yourself in the manner word of the gospel of Jesus Christ. Our attitude should be the same as Jesus Christ is. Because okay, so we're not even things so. Ukamo kila grow when I'm only one na Ephesians chapter 5, why come on verse 1 to 14. Ephesians chapter 5, verse 1 to 14. Yo na me ko ke bala na mo bawo. Ti mo na ba pa e ba mo ti mo ya ka ba. Ukiro Kristo ba ba mo re sa te ba e ba mo di mo. Kaya erle na ba kai ka ni para teha. Amen. Kena pili tayo. Kaya tapos na yada bato. Nakona yenu kwamba yetu kule Modimo ai le lamba kwa Modimo respondency mwele mriti ya kasi ilaya ni rato. Because Biblia itabu tale rato ya karita di lokamuka. Amen. Waikuri ye kata brother ne kamo lamba tu mute. Ya. Ini nari tabale nar ko atira rapida rawli tan ene rai luki to atra ini nami tai. Piloli no tuwa nari fratelli di loro buona arrivo a così canato tutto. Amen. Dopo ritieni si la yao creste yao pila kale rato. E al fratello buona per Mbhombi un saboti dentro. Kama wa Modimo waka and hili na uto kama na unalima wa Modimo. Watu ukapate ni fratelli. Fratelli ligo Mbhombi dosu kile ukile kama ya wani rato ya anke sila ewe ke yang ba Mbhombi mriti ya kasila har. Kwa na ke kule ni haira aile na Mbhombi. Ili rato ya kareta di dosu. Amen. Sema tulikayo mtu. Metie kasi na yala wato, yala kasi na ale alawati. Kasi na alawati. Amen. Kasi wa Mbhombi maintain a perfect attitude in every situation. So here we now supposed to maintain a perfect attitude in every situation. Amen. Rusate ringa ke guidance ya Modimo. Whatever aspect ko kana niliona mo filo ringa ke guidance ya Modimo. Amen. Ela pilikayo na po. Ay kaba kala na ay kila tuloga na Modimo sa okaka Modimo. Eri na mo sa. Eri chila ka mo ka yeme mababu. Kebi alo ndo bolelwa isike ja bolelwa mo ni. Bona mo na Modimo ya atwa conduct ya hai ba Modimo ke Biblia di bolela mo bro ate tawo di ba. Li abi we na ilu di entertain au di entertain di lote. Amen. That's why Biblia a true believer to have been karwa jo e ti ko to ba ta dumeli. Amen. Because to ba ta dumeli ba kila kama rako na di lote. Na dia ba ukite ta to na di ta wa utiwe we na ba santi wa to we na au entertain di lote au sana. Hallelujah. Di sa te di kule le rena adi bu we di rena because atu ti ba ro din atu ta ya ku di rile. Esforço mo profita bel artivi wa ro din ku di dumeli. And esforço e o te na utina na Sitirani shakale li wonu mo pila altere ta Modimo. Amen. Ba mata tsana ni pe mo wani mo Modimo tama ila ko le bila adi mo le moye. C'est là que il y a un promettre ta va la province porter. Ils sont là de soleil que vous va faire. Les gars qui sont ici qui ta va ona. Ils ta sont qui ta va ona mo ba chete ngwa Modimo. Amen. Les pour le temps chilu. Les métailles et ça le va. Moi ko da ba ba mo ne ki liberté ni Biblia ko ne se Biblia ona ba ka ko ne se Biblia ka ya ko ko. Mo ko la pe ba ba a una na ko no telling of jokes. Ya mi tai e shiri.
Sapere di tale terrecho, because terrecho che una wana di che tolo bulla. Ya to bakrate ba in conduct ourselves. Kati ya kati la yani sila di muri tamai la ko le di lote. Amen. Tena pilika yo na ko. Abu abijeo kwala tebugo. Sepede ni tebago ni ikaba so le ni wali chila. Uwa wale kabadu. Wale kabadu kudila na bishi. Wote zao abana adelo muso wakrete na bona ko ti baba kila muri lote abana kabe mu muso ngalo dimbo so abana o wana jo eti hili bona wana mu demo o to toka kabe lo go muso ngalo dimbo. Amen. Tekela por wa ke muso gari polo lo jale pen murena jesu arna de milili zilai eder na bali zilai baba dum to ti ba terrecho. Amen. Kana terrecho isor lu kulla beno rekati pitimo le mu na we mwana mu wa ku ba ka muntu kaka di kuto tahai because we know kaba ukiba kere. Amen. Wale kije gado bana ba utimeli ai kole la ro khale ko ya mudimu kato kimona tesikela wala na ndega gado imukrate harwani joko eti hili baba ta dumeli. Amen. Oba ho wala ni bona joki ta dumeli mura kama ndambao hela ko bona ba yamo tena tilikayo. Jadi babang di kontak yang mengerti materi, ini sama ini yang abis motifnya dia na, iba siye kamu ini. Ini bukan siye tapi ini jadi siye ketika semua dia meli boleh salibnya kamu tanpa tapur. Sampai usul meli boleh naik boleh. Oh kita mau pasal kita mau film bukan. Wena karo utiba kusini au wena uchante usume ubeze date kuona ala. El kabala lumana matu mararuli bari kuzo kota matu chapter 5 uite mo getedi. The Christian kisi yeta sabifa. Marawa krasa wana ga lumana bomba bola tena ngowa krasa muna guri kila mona because abakidi kusini abo. Le pas kilo na liba ukanguri uli pasin kila so. Mona ba krasa ki bona ba so liba bonso li pasu e true Christian kila so be baso e la tama mo migron e liso e le lo para so. Mara because was abakidi kusini sabon. Baten na balibala kana rikile mo li susing riten mo yeki. Ya le sikile mo yeki na kante yeka salifati. Haleluya. Sarantila ukala na wapi. Nkrase bagom dimputa maya kali kama na wapi. Hata maya kama na wanishi. Because mwana wale susati kwa ya mwamba wapi yeka kia mwanene na wapi wako ya na aya. Amen. Wapi. Kubali siyenyo anataka yeka timo kutake kama ka lobuluke niteredu. Mnaona? Siyenyo anataka yeka bagom dim timo kutake. Uluke ni litawo. Amen. Ene tawa mo kai mo mrene. Amen. Lekamo kata teto kata omre. Tana ko to mo kresta ulika uthata se sikhatha mre. Ke bukilo ba kresta e kristeli livi. Amen. Isikela wala na leba ni dilo ya shishi. Yeye tatele ho itatele je ho yeye na tatilo. Samena aiwe ulisona. Ubali chema kingilao utamu. Leo nibolela ulishantu. Wanamu ndipo agwa ni joge tiki basoba sa imele ni because mitu ya bona e bai dira police shishi. And if it was for education la pekene ni dilisa to. Ya utoba ubi ba utawa ba na ba budimu barate Mbhombi bamu chirika tibe ne kan niti ban chir. Amen. Because of the kilani ba ram ki ver kopan kamara actually is standing or listening to it. Mar after se jiske na dek business sa ka bigi ram ka bon chele ba to ba sa dumeli. Yo na kelele wana mudi baba o wa ayo na makelo ba to influence. Ele ba influence ta ba uchili mo na ni ya mudi. Ele mo track ba ko ka ko na lu ta ba ko na mata. Because wa ka ma sili ka di to ta bona. Keno mwana mudi eu que levo de xixi, o sabe o aí rajogo é tido a qual xixi. O anteba de ramba de da xixi, é nem de bater a laço na outra libona de pequenino. Será que está eu? O nicho tá mocado de sola, eu vou na ramba de vale tá mocado de botar lá o que pela xixi. O goleiro a tona, eu te bacama moromai. O que é na udara ini kemudian lagi demokrat, itu hanya kamu pakai real Kristen. Amen. Pasama usuwe basu. Uyele takiri suku luwa.
Akhirnya Biblia berela mongoye mutar go jesa tere kisamu pile tiba kaya na hana sukulu. Maramna kiende kawana kire sukulu wa kubani na koyona iferi. Dano badam ki mutrate oti konda ka uyaka sila ya lenzila mudimu. Lenzila mudimu eli mutar alibrese sang airese. Eli lenzila mudimu le follow to mone la kestijes. Uta kanda u dike tiba badam ki mo every day now and then. Marishu ko koyo kalina la kestijes ikaso su tisi. Ele zile kolwe kama ni la koste eski moto kwa mina ya moyo muketa. Itsante ko yirete lezila mudimu le sukulela. Amen. Because okata mudimu au one nteli tumebe. Ana beli tumebe itaka uka lezila mudimu. Ana lezila mudimu batuwa masati balere. Kita naba mudimu baba mudimu. Jalo kina bona kwa baba mudimu ya laudeshia. Akiri mo librena ka a Christian living. Mukrata la mudimu usante api ke mo lemung lauri. Even a real child of God. Amen. And then if somebody is a real child of God, the prophet of something come Terus Filipen alika di verse and then la check alika di quote ka wana repeating the now situation in situation in na. Are a real child of God does not mind the weeping of the Lord. Mukrete ba mutim awali ubetu atas me. Because mutim arba baratan kira ini ya bawa. Jadi Filipen tadi orang bahwa a real child of God does not mind the weeping with a rod. The churchman does not mind the disappointment. He makes it right on the just the same. God says so it is in his heart. So nothing cannot move it. He is just there to stay. Mungkin ubawa na adule ba something and mana mungkin accepting sisa. Amali de mungkin amu ripsuka and then amu chesa. Usake apabe nese because mungkin umutia itali pilong leli. Amen. One of them, a real child of God does not mind the weeping of the Lord. But one of the Revelation, Pulamadibogo chapter 3, which is more verse 17. Pulamadibogo chapter 3, which is more verse, that's more 14, Amen. Muteta wakuti wayala udekia mwalele ule. Uwela yena ereko yena kabiye modelawo modeleki yena mutoma tolo ya mudimu ule yuduya wote itira leo tatoni leo tapishi igale ile kaone leo kuonya kwa upishi yale kale ule ulolo prena utapishi lele ile kuonya ito wote lumomo aka wale ule imukumi ruile abikomisilo yeba usile da ule mali eu nyamisha eu ule mulijana eu tipoku eu kubo yo ele ta kire leka na utale ka ule ule kukume ole kale apa ule feu atale ule tonka ule small ole te karata ule tamado au ukawo nada que va a dar hoy que a la sola a la gente. Amen. Bala yona verse 19 nila hape bro. Nada que va a dar hoy que a la sola que a la gente. Iferi le moatir. Amen. Amen. Nada que va a dar ni que a la sola que a la gente. Pero mu profita mo aben are a real child of God does not mind the weeping of the rod. Amen. The churchman does not disappoint. He made it right on just the same God said, so it is the heart in his heart, and nothing can move it. It is just there to stay. When I'm going to be more pushing out from the one of them, recasting my idea, Mudimu Ata Arbeka, that's made. Now, we don't feel like we will lay, but I'm going to come outside Mbhombi. Kirlikai Nabare, Sasu, Nabare, Marakajem. Mutum COVID narte nele manara rekha das leti kirma reo ne awala jila mudi magir liluki bare ayona kagreti liluki le na so one of a real child of God does not mind the weeping of the rod mo biblia bre la ko grol kile ayena ona yiri ba ko barata ni na kya wala ya kya baso so mudi mu kar mudi mu wari rata ba dom di mu wari la ya en wari tola gan ori la ya biar mudi ba dom di mu ori la ya kan di kila amen. Allah ya Hebrews chapter 12, which is more verse 4.
okay only one make it up to 17 Mudim ulaya yang kita lana ba hai ba mudim ulaya kan lizi and lizi ki book of correction they ki book of correction so mana mudim mo upila stress mana mudim awar tu kau lai wani kau betu akat nepi wana uthagira mudim wa tola because they yer mudim musadir nan ba sari barina ba bonami ini bona ba konor laya bar solga nuka kahir karso lagi mudim war na yung datwar na bolu mudim yo ata feeling. So verse 4, bro, you read. Bible chapter 4. Yeah, Bible chapter 12, sorry, we talk about verse 4. Hebrews chapter 12, we talk about verse 4. Remember, I read that of God, yo, maramudim atawar tin kau wuti wakat me. Whenever I have a question, one is a person is saying, I need a solar one for a man. Tengah pilih tayo. Diniliki kota ko ini pele tawo buka bana yari wanaka nyati solo ya mere Bana ba mungkin dikili mo ya bla yir mwana ka usinyati solo ya mere. amen Emu di ma arumera mu profita wana par kamani fasi orena message wa total di par sinu mo de wana ba ka wa sa ba ka wa to tali gi ba tali fasi baskara tali fasi di lo salona mo biblia bla yir mwana ka usinyati solo because mudim average wena usalimu daga dilo talifat mudim wawunsa por akono bere kanwe sela kita yona pro usitoti ko ya ba mwana mudim ba mudim hato ti ko ya mudim amen a real child of God does not mind the wisdom of the Lord mwana mudim hato ti ko ya mudim sela kita yona ubali murenda usola mabato wawe uota mana ufio amrela baki maratan kiaba sola izili irani kiaba yete gaba mo biblia wala yiri ubali murena usola gaba kaba haye en izili udira uota baje na anya kamuni kuba amwe because muji manya kuba amwela musio ata pena mona yini so mana muji a real child of God but muji absolutely also ya mudini sena pilika yona scripture tebo wana cheo ile kotele lawo ko wana ulaiwa mana mudini wedi kero bitaka mu upedu sola kaseli to udi kotelela kito na ulaiwa e ulela re brata akele miliri so ari kera kata yeler ya mai wari asu wari rundukte so ya haye mudimo e bibiri sistali na akele muriru santa pare ha utu wanda yo watu mudimo orata bos kunya kar upite haye mudimo ya botona teka muka mwana mudimo yisa haye mudimo mwana mweria ai era chado God uthabela dikoto ta mudimo sela pilika yo mudimo kulijira sie bana balijirwa mudimo kulijira te bana balijirwa me profita wa wena natural thing the type of spiritual thing sela pilika yo mi mwana ti ofile atala yubisata ki ko fin ta tu atala yi mwana ya tre biblia wala yi reo papa ti mwana ti roka amrat amen dasare kila mwana ko ya muso saka na batona ba no sirwi anti mutwa khali marana ko larna ne tena ko lo ko awa roga ne kila ti charai amen o nana lo to shia na wi ko hayo ko buta mama le ha to ya wasa ko le na lo ti akalele ona ba lo kila mwana ko mili tena muti muli ke limbo piwe sista tu ba yi ko to ko sista mo mba yi ti tsare ki ba ko pana le ona le mushimo ya bo mwana ona ba na sa khalmiyo marabanya ka busho abili e pesa fuji mona bibeli ye na wena arista granya ta usola ti muti amen como se dice bro re baba na mo yiri como ti mwana ibale ha te vete na bro mi mwana ti upira ta yubisata como se mwana yo asala ti tata ha gana kirli na ba ko ti muri bana ba mudimu ki hini ki risanya ko ru ta warna armaje ya wai ti kera jino ne yim bora ma wai ti rate mu bikle arera ka edo ini ki and then awa abulela ya pe mo ya ko na mo yu bulele kirta ko no di mo ki forgiveness wai awakra wa kile that ne chale la na ona lio ati brate me ke mu di mo ki do at au ko e mana di mo krete
re phela ka tumelo ene tumelo e tsamaelana le forgiveness. Amen. So go ke ta ngwana yo a sa lavi ke ntate ya hae. Modimo o berekisa motho ngwana modimo a te a go tsule a go se mo tsileng ya modimo. Mara e nna ka ya matha ka nna maka lebella motho o tsile rona a di ngwana modimo ra go mo ga ka re dibele re motho a ka se mo mareng a kwa modimo ke wa mo we wa ke nka kwatela e preacher right le ka mo ya ya rera ka character sa ka tela di sa buka mtsangeja. Ke tsatse ke tshare ke modimo ka ile online because o bule ke arba ke ba ratang ke ba laya ke ba sola e bile ke ba ete ngwana ko mo ke yo a tsama yi ntate ai ba la bese la tela Ele ka be le tsala imi la dilo ke bana bo di ba di rwa le ka be le ke bana ba ma bolu e bana ba modimo ba tsila re ka tsila yiwe ra se di ke bana ka mo ka ba dirang tsona ona re ka se di bana ba makgono. Amen. Ba re go khanta ya mo ja mo swalo modimo tlela pele ka yo le ba ile go go ta ka o itukana ba re la ile ne ra ba go ipa a ka di ko ko le ki ba go lo ba go tra ke ta ka go mi ho ya e bana rena e le bana ba re ile mo natural rena go papa rena ba mo lefasing ba re la ile ra ba ra go bitsa mo bona ho ka ka he rena re utlwa ko re o tswa ka nka go rena wa go lodimo ba ba mo re a tseba ene a re o teng fela o yo tela go lukisa o ya ga ye lodimo mo ke bolela go tsotsa rena sa go di ba ba a real child of God does not mind the waiting of the Lord. Amen. O tshwantse a thabele o ritsukiwa lo tshetseniwa because modimo o re lokisetsa re re ha ye lodimo ela pele ka verse e latelang go o ka se wa itse ba la ile le ba kanyana ka mo ba bone go e o laiwa go sale e ile na o laela go re la buku go la o re ya o laela go la o re le be ba o fiwa go kgetwa ya ga for the thereby for few days taken after their own pleasure, but ye of our profit that we might be partaker of his wholeness. Na bona ba ba di me ena modimo ga go berta twa na ba la ba sola go li ba kanyana. Mara se ke na go pili mona modimo lu wena wa thabela. Akire ke play example ka wo sister mo nda ke ba bereka go skolo. E ke le mwana skolo kita dira ho mo ene ba dia ba tro. Ban la ya ko li ba kanyana. Mara mapelo after profit wa ke to mo lebo. Kirne o tsita mo tile ya ni. Kajeno linga ikichere because of when because me Allah ya am sola and the most honest thing or am to roga am fight ro ke bolir na mo dimba ba bim ori la ya lor mapelo rite no bo ning ba ile ka se khono o phila o khetwa wa ba bim as long as ave to ka le jila mo dimo re tsante rite re la yuwa so le ka le jila mo dimo bana first level pro o me mo la yuwa wo se a o tabi ke mo tu abna nai Babona mutu asallahi wa warba mdim au talizela eu ile ko sugran la ko we ikaba baulu ko hai potale ona mo se jisim baulu ba ko ban kier ban tente meeting wallahi au tabi ko na panyana yona yeu mara mapelo mo na something je ipelele ke bro o velo kai ke tuto ko ba bela kama rawo o kele ka tienga ka to ko le yaro ko ba ba tai ki wo nai Baba sai mula ya mafere lo barba mkim hotele ka enyo asai ni tatuko lili hao. Amen. Buchepi ba mkoa au ba buchepi ba ka hare ba pilu ni tamani itaona li. Eli tabaya buchepi ba tuko lili hao. Hebu tu Allah ya mapelo dikenya te dia sele na barba mkim. Amen. Resable la kata ba a young child of God does not mind the waiting of the Lord. And really more Hebrew chapter apalagi tu selanya na pilih kayo na bro kita cari read chapter yang level Ome unai mawote au dari kita motu apa lagi ugalo ka ike ko to kupa pela kama wao ukele jadi na gato kole yao kuwa wata ito au unai amen uba batai tamu lawa ukele ta Kenya tatu koli ini. Amen. Reandi baba bim and then kutulo ribali le pro arpale mo bukin ya Proverbs chapter 3 ya no 29 Proverbs 29 umpale Proverbs 16. Amen.
koto ya modimo ba ba modimo a ya tshwanela e yona e re khupisang re tlhante re ithabela yona koto e ba modimo e bonala ka re ya thukufatsa go lebakanyana mara mafelelo e tlisa dikenywa ka tuko le leago. Verse 15. Amen. Khatile tsolo ya akalibisha. Bro, di ba le ngape e rene? Khatile tsolo ya akalibisha. Ba ba mo le nya ka wisdom. Khatile tsolo ya akalibisha. Motsadi yo a sa khale ngwana hae ona ra moradi. Amen. Khatile tsolo le tsolo ya akalibisha. Yeah. So talo na mo Proverbs bro kano ya mo chapter 13 wa bana verse 24. Mutokutamana kati umutoyinde. Amabata utugana umulai. Mutiyo atusamana ayo kati wilaini umutoyinde. Usana le ona mo Christ ba ba ki very kata ka mo rinya ka rinya mo ka tseno tela tao te ta te mo ka ri jar pri ta ti ta pa uti ko mo di mo ta ba ta ra. Akhirnya dia pun nanti mana pasti ada rumah, toko mana pe. Saya mana sih? Mana ka? Oh jadi kilo kaya. Dia kan itu kumucui. Dia merasa wiran, beroli pada wiran. Mucui zaman tadi kumucui. Amar tahu uswela ulai. Yo amar tahu uswela ulai. Bagi mana kan tiaba laya, tiaba sona, tiaba eti. Kita pun aku mungkin asilinkan di wilayah laut tamu orang timur atau wilayah dengan arah kawasan. So kali ini local pasal mafelo mencoba ni improve outlook ya our personal appearance ikate mudimu mafelo. Amen. Because kalau orang ni pasal lebar orang live bawa mutlai rasa dosa cuma itu tu tidak lalu akak tiba. Mara dia ni jadi bersama mafomo pun sama mudimu. Lepas orang mau progress bro, bukan mau sila lah mau 3 ubah verse 11 and 12. Chapter 3 verse 11 and 12. Wanaka, nyati tsolo ya morena, ubitori koto ya ba. Barang dia nyati tsolo ya morena, itu nyati koto ya ha. Mudim aka Allah ya barang dia arta dili munda wa timure. The charge of God, barang dia amai indi ko o tuadi mudim. Because mudim arba di barakan na ya Allah ya ibili ya wasol. Itu malanya namara arnor ko kamu tidak ada Arab Ali balik 22 your number Proverbs 22:15 chapter 22 verse 15 22 verse 15 Mushilo ya kubarana le pelo ya mushimanyana tora kwa khati ya so Mushilo hebu wenda pelo ya mushimanyana ura kakini Mushilo ya kubarana le pelo ya mushimanyana Rapa di khati ya so. Amen. So when God give me something to mudim, wari kata. That's why kana putu statement sila haili na God give me litela or lie and no return. Amen. Ene mudim awler ab say sawri ban mudim abdan lokar santer khawa ni lito. Kan ne ke santer khawa ni lito. Bibili yer mudim ariwa di baratan ki aballa ki awantola ibili ki abaite. Dan nomor ini kan betul apa ni kita lihat awal statement kita tahu mana mungkin kuna a correct attitude and outlook for true appearance. And then more ye even if the better thing really bad about the kali kita tahu ya the child of God does not mind the whipping of the rod. Amen. Jadi kita mau baca demo harus bolehlah semua komurau bapak ini rapi lah boleh turun di sini waktu. Nếu soal itu tadi menurut kita di dalam ini. Nếu gua waktu itu scripture sebalik le. Mari gua yang aku bisa lelupi. Because you are in nếu gua di dalam ini. Uwi lu tak di dalam ini ni gawat kita akhir dia jadi popularity ada di kuda lere. Betul gua out dia dengan orang yang nak suci kali boleh di napula ikat di lo tahu sana di tela. Wabona kilo tena mana mudi leo imewe na ori okepa mo kwa kama hari. Leo pita kwamo tati Afrika dilo taka outside of the word of God. Ugo kupise ile ibiro utana ya ugusaya. Gano kamo ba tambi mu yeki tarna le expectation. Ya utani jina mudi
re sa re se modimo ka lentswe la o a dirile se lentswe la ile mo dilemo tlhalosang ka tsona le re lentswe la ka modimo ke le rumo ka bohale di phala thusha ka mahale a mabedi le ya setaba le ya phunyeletse ya le setaba le phunyelletsa ngwana modimo tso ke modimo ya mo wa juju enoche wa kheteng because wa rata and a re rata re na le tshwanetse re dule fela mo lentsweng la hae re sa le ona mo bro ka no re balela le mo Second Peter chapter 3 over verse 9 Second Peter chapter 3 over verse 9 Amen. When I read the Morana, my dear teacher, I believe you are the old. Mukaba, America, you ma something really was something about the reality promise to the Marcian. Rena Arab Sanela Ruke to Sabatar Rena White Year. Rena Sodin Niger reform the Mukanik Utudira, Philosia Noto to be. The way Aka in July are lie Arisola, one of the Mapelo Urla Arsolo, He Aka. Aricrei mapelo mritsana lie rena re tsola le bana ba le fatse re be bana ba modimo ba tshwanang le modimo the correct attitude ba go modimo ya mo kreste ka re tsuta go dula le tseng la modimo e re rapela e le bophelo ba rena re go tsheke o ya ka le la modimo re be le le tshebe le mo e dirang ba modimo e mejara e mecha le la modimo that's why ba no ba e tsoma ba go modimo re ba le buka ya ditiro e re tsoka ma ka thutike ya existence Rivalire book at chapter 2. This positive to position the same in account with Hayaba Apostle. Little bit of Apostle in about Papa Nakanato. Amen. Bawa Tasim Kwamo. And whom are not one and who started upon a woman and Mutu. Because the Papa Nakapileti, come away Omuti. Then all your analysis is what I want him. Le Abela Liva Kamoga. Then I didn't go to the Kamudima Apostle. Le sapere livello chi mi si laudava apostolo. Se laudava apostolo col modo di muoio o motivo. Da e un profeta della mo mette di un lavori. Na mo poi mo che sta fisici. E vuole la remo e un che sta utile per con più conosciava tua rute o di cristiano passate si sta va para di shop che va para si va sopella che solo and then brother si buona bakate a tutti in realtà buona barcamo khata ka para di show. Then everyone will be moved to the Hotel Yaki Manifesta. And then it manifesta one of the men outside the local Yakokatava. So we give up another kilo or Yakokatamu. Then what I did ever something with Saturday or Mudimo, Unyaka, I asked Arbon relative. If I get more than the code of conduct in a Kavaka, Kotan, Manila, Urban Valagiri, there is no way for my. Why do I make a woman with Silamona about him? A true message believer. Actually, another word is the thing. My article after this what business they was by the Rantamonte. Wamaka to Wana Mudibu Ariana who believe a message, Wamanda chapter 4. And then we look at our lady friend, Baba Tibatamang Barbaira, the so-called truth. Mola Bibili Hana, the outlook of the Christian. Mola Bibili Hana, but everyone Mudimu Mudim Ubana Bibili. Utogona the same Mudim Martinia. The Vedna River of the Muricella Mudim at Armai Arsol, and Lukaka Manamudim because of Crest Ariana at the Hateli Kereke, Asocrea in Alusuri, the school. Who can I correct Asocrea and Mudim Mapilum is Hanalier? The Lady Mudim little ones about you, Unali the outlook here a Christian. And Mugreco Mapilu Umbo Kabuki Vakamo Hari, Ili Rato. Udula uthavile usipelipilo and then no kila fellowship liba tukamuka dano livella the word fellowship bandom dim pure riba bandom dim morlito bandom dim ra imbresa kitera apostol university that God they were fellowshipping together and liba kopana mudimu ni ata mobona and then ata kuto ya bona because batu ni baba itar kama rerela ni baba na baba ni haram kama yumuti kapilo eti. And Umara Bona, Uramudimuki and Ami Ata, I take over and then Mafilo Hubona or Bamudi. Then we live along the Mursantere theory. Here live along the Murinali, a good conductor in Islamudim, and then check a matu Amnaka in Islamudim. Resantere Fish and William live along him, Arapana, Patena, lawyer, no so like in Mudim. Resantere Tavi, here liar and so
re solo e le ka yena modimo ka tsebile ya no le tsela modimo la go tsa le boromola Christians in Atarna responding before Chako Highway, we have one of the Revelation chapter 3, which on Mola 19. One of the Rebati Baratanki, our life, our soul. Never Baratanki, our life, our soul, Papua Hill Sugulu. Amen. Now, tell me, Mudim, Vati Baratanki, Naki, our life, our soul. Papua he usukulu and then usukulu ke la peta yona bro go ba le a 22 o tele e mo ja go ke a o e mo ai kwa le la ta abula mo ja go go tsena o yena ka la lela nae yena ala lela le nna e a pele a go go mo di sha le nna dilo ka ka mo goji ya ka ya nna ke penke ka dilo le ta se dilo ka wa ta mo goji Mungkin ar sama-sama mungkin ar laya ar sola. Unya kalau masih we really a real true Christian soldiers. Mungkin masih lo lebih pasti. Because ar yo artinya itu udah bulan ni maka ada nanti dulu itu tilinta demo sulung tak tahu ko. Amen. That's why di sini mungkin beli rela apa mungkin asli dalam PPC itu apa tu. Jadi saya kasih no wajib beri usi rapor japa ya kuali kuat. Misalnya di sini mungkin melihat impact kamera di kubusaba. And the Royal Islam mungkin menala ya lasola. Dasa mungkin arbati baratangin na kiaba sola kiaba itesa. Dan kira wena kutoya laudesia sukulu. Because mungkin already kama uko kutoya laudesia no imo kondisinya ayu ini lipilole yemi molo. Emo ya wiwa kwa dio na kutoya laudesia iya kwa. Dan mungkin arbati baratangin na kiaba la ini kiaba sola ini kiaba itesa. Ejuwe na sukulua ubani na mudimu kemunya ya koko na mudimu wewe koko da mutaka mudimu wewe ile betejwa eto ile ki abana wala kana kiari aikamon teika hendele aikamon teika moha kima sasa bude hendele ni kamoha kiwe na yuase uri mudimu ate wana mudimu averi tadiri ukilo ba ande ukono zerwele wewe na widira uicheke uyakali kila mudimu leo icheka yakali kila mudimu mapelo kusaba usiba the perfect will of God. And then what pila uyakali kila mudimu. Most tabingeria na watu kubuta na pe wote kusante kule kato nata the way of a Christian living. Yeah. Very important not forsaking the assemblies of the saints. O fikra wana dispense abo ko palo ndia bana ba mudimu. Awa sana instead le wele mwana mudimu tsakile nge shori wa khona le a uli ma bya ndo se upita mo service. Mungkin utili uwa kan kila mudimu. Out there from one level to another. Yeah. And then look at the conduct and the proper order of the church system. Jadi di sini kamu ada sendiri juga mau digunakan kita pikir sendiri kondak tekayun. Ada selalu kondak kawasan tu sana di mana pulau batilimu. Buana ya tiba batilis pulau marana ya tiba batilimu. Dosi kamu. Jadi waktu itu kena tadi li awak kondak ayat sana lagi ubahkan kau bana pulau batilis negara saya kata. Itu sampai ceki waktu ini bana bagimu desi. Bapa tili batilimu dosi kamu di kosmo profita bela hari. Mesti tidak boleh dosi kamu di. Mesti kamu non asli explain. Yao no dar sote berana ditawa kota rawle na our business to review le mo during the week. It is a place for one people to worship and fellowship with God only. So the secretary of the Bank of Heavy Background made the challenge is Marasatari Bonaburi how to approach this cause with brother Latin and Canel. And the conduct the fellowship and communication because little of a fellow this is a detail, and the detail of the material the carry imau tena bohonin bamudi. Mara de dawakum kuriyarina ribalile wala na first Peter chapter 3. Lili basat ay de bawo sa kabar na babona. Ori li aba na bu mela de jina mudi. Marewa wana ni de ya wana ile libuti. But iba bu we ka wana yon. And every time I believe to check iba wana iskara waka monte. Ay de check waka moha. Amen. Akhirnya, muprofit open habulela our God is a creator. Satan is a perfect. Mudi ma create kamu, create le wa mudi abela linyora na rubu sante anyora ile na mudi. Mara ona kama sasa kutense ke ya rifasile alita perfect la mudi lipe ibu lipe lifasile alikanyora ile mudi. Mudi perfect lo
le fatona le ke ka o nyorela go ba pila kana o phala le dina modimo that's why ba le ditso go ya ba go kana go to se le tsela mo dimole di bulelang le re le tsa o le tsa re a fa loka ba se ba se le so sona se le tsitila ba re ke sona ba se ba se mara le tsela mo dimole re o khakha modimo ntle di tumelo a o khone ene tumelo le le go go tsela dilo tse di tsa bonwe o bona le fase le ba ba se le na le marapedi a me futa futa. It is because of abasatia modimo le jingla hae ba tia bukhiro ka dilo tse ba di bona e jo ba tia bukhiro ka dilo tse ba di bona ya ka ya mo wa bona le bona wa re ape modimo anya go sista o beso o fa ba ga mo profita wa bona ba ba bi are ya ka ofita mo boneng ba modimo ultimately the baptism of the Holy Ghost is immortal and they see that this baptism of the Holy Ghost is yabona yo o ka se khono ku khatha modimo ka o tla ka o reasona. All those reasoning, here I want to move to see the more, who prophet Arabia, and then Islam will move to Lona, they take them over. And they take over one of something. I mean, that is one of the Spirit of God. Love to go to church better than to love to go to a dinner supper when it's hungry. The spiritual man on the inside or on the inside has got to be saved. And if you don't see it, you will die. The outward man also die when you don't see it. So even the inward man, he die when you don't see it. So it's something about the Marvelo, that's in the Sokamela Mufakamonte. I don't really want to Sokamela Mufaka, Pala Mufakamonte, and then the Lama chapter 4. A good conduct just press and live Method chapter 4, verse 4. Method chapter 4, verse 4. So ye mukres nasa yele kam ko war kom di muslim pulo lo sa thanu so amoy sa mutiling ya berarti. Amen. Ya kalau coba mau lama kita dan reguler something and then the fall the mujuma for pa de bala yo na makios polela o chata polela. Yeso apela are. Uwali no ore. Moto apile ka gore pela upila kama ngoka au mlumo moto apile kama mutrase ba ba mudimpu tsante apile ro apile ka dijo pero upila kama njawo tata mlumo wa mudi o bana bibili mwana mudim bibili itawo 2000 kada wa tiba ni and wa people teni yele ni kata tini so when we can do something theory are thabele mo taka mudim Kurti sekir bro apa yang lagi jago Allah bawa kita tadi noten ready pada aku bukan ya bayar chapter 12 pura pada leku tulah chapter 3 kita yang mana mudim yo Ariana mana mudim kan neti apa sih Allah asol ini kan sama mana ni mesti jago profita bawa kita air ini lagi di noten bawa kita sampai kawan itu udah kali ini marah udah kerja bawa kita berita dari itu apa ini repair repair ada di review Akhirnya lumado na boleh lumado kilo guru leban di balik pada dia nur itu berenda kate kontak the code of conduct yang true believers dalam Bible. Kita relate mu profita wana ko yari. Ene wana ko wadi nangis semara solo nu tal wala mu dimu wana mu satu tur mu dimu ko lar ko ya kamwe. Code of conduct yang beri kali cara rabita mu message mu profita jama ko ya lo true Christian. There is no watching of television. If that matter ikiwa inapotaki mwana kutinka marati loseba marati sela mwana kufida betina men tadi lo tadi pa aba asela ke no watching of movie ubule bakal misali kama tatur bakon bin har paling beli paling dispoti mui wata bana ko yawana bibele babana di comic book mo profit abule na kami te jwa influence but aba tur music ke ba ke na ko mana think in an influence. They are there is no rock music, jazz music, classical music. But amateur di lote na influence kamara matilo amo. Apo apa na dia brada de ni rata ushara tawi retana mela bibili burulishi. Rumbe na kamo na mo atu milo wa ekopula awela pina ila ya cigarette lamp. Rata ushara ta ne wa na di lote na te sarba una cigarette lamp. Utlo kra muna tu ti la pala ya kamai. So mu profita wa ko sa wa there is no that type of music a Christian nations are doing to end. They believe you analyze and how the same way to put them to prepare. The one that was brought never la more, not changing of jokes.
Don't you want to feel out where those who are to live as you can cut Katawayan meeting one of the but Tawaya was our day at home. Because one of the one of the more open one of the Marcopella who said it was give up. Then we're listening to one of the Mudimaker so that he looked 1 hour so Unyamo Chabatis was a because redemption, Muprovida Abuleda Babim Ari has got 2 parts. Redemption. He come out and entering in. Come out from the things of the world and then Utenetai Mushomalu Dimo. And the more Mushomalu Dimo out to Kilomanam out and the Takato Kalifati. When I feel a fella Olakabeta, we are high Dimo. And then the young brothers, Bruro Mua, we have brothers and sisters, Bruro Mua Ari, Ebujimu Ali Abulela, I think more than you put a putting in Kawayari. Each Arachadal is that he doesn't at all. Next time I think he has a Kataki, Pulus, I think it's a data. Would you have to reach a foot here? The Slamimu, Lala, Bishan, Lama, Lirera, Mudimu, Sister Utuba, Muchamona on it, or Uto open by Chava or more crack alumona, Mutuapon or Pila. Because they were at the corner. Because who would give out pay the field. So we can have a receive or my bomb. It doesn't matter if 20 years there, it has a full of like 8 years. No, we are full of one of them as and then we're not to Okawa and any deal of part. And then the scripture says to say the criminals that are responsible for work and then before it's all, I can going to say about the more. Redemption process are a 2 parts. The first one is to come out from the things of the world and entering into the kingdom of God. That is why Baba Gimuel kept up with the more in Arasana, the lack of the money, the lack of popularity, the lack of the price of the world, because they without it. Arnya gave Musano Dimon pay the Lukaona. So the Tamatela. Revelation Leviticus chapter 19, rule verse 20, and then Kayona ritual because Mulaita Warina, Timulaita over the Langiba to Kabukava, who live Avanyani. Rescano Kucha Tatlil, a brew for Santa Rapella live no more, and then Armaka, I lady located of Sanela. Leviticus chapter 19, verse 20. Yeah. Everyone agabo bala mustari wa mulata era yeli kwewe mwe afero aloko Agiti Lorokai Bonapila, the honor Leviticus 19. Yeah, verse 9, chapter 19, verse 20, or next time Yakimo, sorry for Yamagi consistent on Namo. If only somewhere 1920 chapter. Amen. Yeah. As you on a broad, so it level side maybe more on a next time statement. This is. Urban Bamudina. Urban 20, verse 22. 2022. Chapter 20. Yeah, verse chapter 20, 22. Chapter 20, 22. Amen. Leviticus chapter 20, verse 22. Kobela mila ya kaka muka, ili tele chaka kamuka, ili kabobi bolela ukaona, ona ile kilisha oyona, ona zile oyona ikiya ni kacha. Akira mudimu arekare uputeo ili mu mahare au fi. Amen. Itautata kamulo mwa. Then whenever they really salimu passing the greatest commandment that mudimu ibrela Ibada, uno iba la pena, verse 22 iba la pena.
Kau mana ni lau ya kamuka, ini cahaya jaga kamuka, pilih kamu boleh lau kau mana, orang nak lagi kini siapa orang orang ni boleh orang. Banabang game recile mo di fase ni li jar na isa hati kasilo. Te mo game asya kan ko santer so ko mele milaw ya mo di mo kamuka. Okay. Por re ke dule mo na le na mo di artile yo na na e ka ya tayar thata. E ko ar1 thata usanta aw mele di milaw ya ka. Kira to li baba bab di mo subaga te kir mo di ari sono lo pater ta tar sela pilika yo na disa de ya de Christian living. Maraka je ni no relevant living e ya the correct attitude and the outlook of a true Christian. And then Rabon and the guy on the Yaram, correct one with you are not given. I thought this post or a moon like a museum. There are fellow creatures in Salanga, so I'm only passing about Ricilo, Resort Hocomela, Resort Lotola Mila, Mukamuka. Or in a case of him, I receiving you number around him. It's Kadi Yarchapa. Mudim at Ari, a potato, a Hocomela, Mudim Kamo in Motu, blessings they are a result arena. I recall Tikella because. Tarik soko meli milaw ya mudimu. Eba kubar ele patu gere wiru ate gere nari rasi. Mukrate la mabim kumejara kusiloba hai kamoka uyakali injiza mudimu. Pero na bonke buta leba po jager lena kya sibar tawe ela iti. Kire wabona lena lirna rapela lesela le soko mera mata te tuma kila swa wan de to wela de. Bar wai prenda so be no baba mama do yiri kya ba kwati le bari kire ya khirinya na iona tsa mona ya ta de. Military people can be able to establish the regular. Can you show me the scripture that you will say? Then one of them will talk about me now. Because you are not aware of the Socomele too much people that are professor of the Arimo, the Muslim or something. More as one can to each other right side. Are really able to actually only our national, you could want to our national rights. The right side of the Somalia Sama, Tenata, Zuria Sama, Risalaka, right Yamukimu Pela, and then come over about Pila, Rivisa Mukimu, Capilu, Eti, I don't know Mala Magia, Bruna, Kamunabra, Kamuti, and then allow the guy to Meleti, because of the Yamuka, Mukimu, what to Melote, what, and the Limoyakumu, what. And the Kamuka, recall it Samoyena, Molina, that's the so amen. And then they are over the over Filimo, and then when I did feel like